Kon men ko para kanika singi banikong jong kiniki si pau singi bangi pen krek nakabanta kicing mau burom ya kicing hiarjuk man simukuit halor jong ki apostol bat ki senran ni peit na kasi na ka kitab banikong Samuel kalong ke bakandai dekat arpun riu bad si pau dekat iway tang syuken jat syai u Samuel ulakhat ya usol ubadon halor kliar ying kino ba ngan phalet no ya pi kumta usol ulakhe bat lalet rengkat baru Samuel sya surok kadba kita ngelet syadu bakut kesnong u Samuel ulaong ha usol pa yau syakri ba unang ya syakmat bat anda ulaya syakmat jengi pi ap hangne sipang ba ngan pentip hapi yakaba ublei ulaong teu Samuel ulasim si tendong ka umpniang bat ulathe halor ka kle jong usol bat ulado ya uong utrai upen sle ya pi banlong usim halor upat Israel pin sa sensyar halor upat utrai bat pin sa pelait yaki nakakti kinong syun jongki barok kane kan salong kadak yapi potrai ulapan selek yapi berlong usim halor ka hokkenti jong u kaktien jong utrai isongo iau blei pemen ko parai pulei kendiat ia katu ia kajing penselek sim da u Prophet Samuel ya usol namar hangni langi pule kan kitab banikang jong Samuel ngan sei ya kajing penslek ya usol kum usim namar ki Israel ki lapan na usol ya usim ban sensyar halor jongki tik kumba ki weipat kiri saudong jongki ki don la ujong usim but habangi pule ngin sasem ba ublei ulas ngausi ya kane kajing pan jungki namar ha kajing sisa ublei hi udai usim jongki da ka ba pan sim kamut kila kentat ya ublei pat kila kwa da ubreu te kane kede kepala pen ngausi ya ublei pat ngin pej hangne ya kajing penslek ba u sol ulayok pediang nakakti jong u Samuel lada ipi duriap ya kini kidikot le se pin saken mau ya kane ka jingle jong u Samuel ya usol hadin ba ula the da ka umpniang halor ka kli jong usol u Samuel ula do ya u lada pi ken mau haba ngi pediang ya ka sakramen jing penskem u bishop hajaka jing do u aisitap nakangap paru ong ka jing suk api tingi jubab lembat piru tikene ke srim ya katu tingi barakhoj blayo baptisma bad yo jing penskem ngilayo ya umen sim bakut ke kane ke jing penken mau yangi lada puson bhai kane but habangi yo ya kajik pensle jong men simbo khoi dari pipule biang dekot ar nakaranong sipeu terter u Samuel u batai hausol hadin ba pilayo ya kene kajik pensle pin sa sem ya kine kidak kisin kemut jing pensisa ba usol ulayo priang ya kaneka jing pensle ba dei no blei lomba kakti jong u Samuel te wong kumno ki kidak don lightly kidak but da ka pule yakine ngin sa ya puson biang pitang syuklat nanga menta kesngi pinja kendo arngut kirang ba hajan jintep ka Rakhel haka kendo Benjamin ha selsa bat kin ong kumne yapi hikeda ba pile wat la sem bad kupa jong pi syam perkhat su sapang ki kada henrei ukuslai pen ban sapang jong pi ong ngan le kumno sapang ukhon jonga te piniyaj nang ta kham sakhamat kene deka sakoi pat ka dak kasin
baar te pinyai nang ta kham shakman hadu banda poi ha ka ding sning tabor ha kata ka jaka pinya kendu laingut kibriu kibalet kiu shau blei na Bethel wei ura lai tili ki khun blang wei pat ura lai tili ki pu pat wei pat ura silwa ka wain kine kin ai khublei yapi pat kin ai ar tili ki pu ya ki pa phidei ban priang na ka kti jongki hadin kata pinpoi hagil nataka sakadak kebalai hadin kata pinpoi hagibia Elohim ha kabadon kakarot ki Filistia katba phi nangwan sasnong pin ya kendu ya kakenhun kinenga thu lupa bakin wan hiar nalum bat kadui tara katabla kasyarati bat kakanjari kidaya thu lupa artat hangta sim jung trai wan hiar tenge halor jong phi pin saya thu lupa bat ki bat pin sakala wei pat ubreu ti kini lai tili kitak ti kaneka dak kebalai keba singin pensyong menta angta sim jong trai wan hiar tenge halor jong phi bat pin saya thu lupa bat ki bat pin sakala wei pat ubreu oi konmen ko para apa ngidon ya sim jong bulai ngin ken kelalong wei pat ubreu pat ka wei pat kebreu te henry ban ne kata ka jing kelalong wei pat ubreu le ne ka wei pat kebreu ni don ki kendon bangi hap ban le kita ki kendon Samuel ubatai ya ka bangi Shem ha gede ha ka lenong ka pakhat ar jongan ne kitab benikong Samuel ka dekat ke ba khat lai khat sau terter bat kini kiba ni habban le khenang ba kata gajing long riu bala kela jongi kanne lada uong prophet Samuel ya une usim ba ki ni ki Israel ki lajit bat ya usim ruong kumne pidei bandon gajing siap ting ya utrai uang pidei bandon gajing siap ting ya utrai pidei ban skor ya kasur jong utrai ngin pule kam sai de lada piting buram ya utrai pisakri ya pisak skor ya ketin jong bat pim ya le persa iku mutrai lada mapi bat usim ubasan syariah pi pin buat ya utrai ublei jong pi kan sabha kan sanang bha henry kane kajing long bapen sle lata ngim buat ya kini kajing ptha ngim ko ngo ngim ting buram ya ublei ngim shaskor ya ublei warada ngidon yuman sim bakui ngin sale bakla kumba usol ulale bakla bat lata ngim long ru ki bayai sya ban up ya kasur jong trai bakan wan ban ya tu angi ngin sale bakla kum usol habala ong dau Samuel ban up ya nyau singi henry nomar ba bun ki briu ki ba wani le thamai ki la ker sodong bat ki la shapting baro khat ki la shapting dap ta jing ting te ya ka jing long lengdo jong Samuel im sol la shimti klam dei hok te da ka jing le kumta te ula pensiosi ya utrai bat wud hi ka khubor kawan sya usol ba ya ka jing long sim na u en sakne bat un sa ai ha uta uba long kat kum kat onot jong uble de konmen ka para kane ka jing puson ka panikong mata kasngi tong ngin yari ngin ko ngu ngin septing yo try haba mangi ki bala yo ya uman sim bakoi nadu kasngi bangi yo pediang ka baptisma bat jing pen scam bat don wat kileng dor undai la yo ya susu lengba jong kejing kentang leng do ni habban ko ngu shifting yo try sa skor ya kaktin jong try ditangkum ta ngin sane ya kata jing long breu balakla takabor jong kejwan hiar umat simakoi to ujisu un yai pene yangi ya kane kajing long belapen selek jongi ya kepangi leyok pediang pada kaba ha kepangi saken mau buram ya kane kajing wan hiar jong man simakoi halor kebalang pangin la ban yo ya kabor ban pen ki imbiang ya une uman sim ya ubabun na pedang jongi ni set up
Din markata tu kamaria tisuti kepala duailang rengkat buat kia senran kan duailam nak bentai jungi. Ujisu tu kerku yangi hakini kisingi bangin penkrek patu irap yangi bangin dubla ben kentai ya barok khoi kita kilinti be khanglat ban yok sngeu ya ke jingdon ke ba im ke jongme ha kadonot pat ha ke im jungi paman la kasingi en ya ro utrai Yesus Kristus jinom la jinom amen. Komen kepada kebangi